ang halamakan sa dimula ina muna loading roll le ang player te ang choy moy nan le ang choy moy na tu na ang papuhan na kan nei do na ni mani hon choy ring dang ku bang le ku bang sa lam thoi thei kan phu kan na ang player te kan chuang kan choy moy ho ni pagkaci itu melaka boleh turun ni, bercacah turun ni, kan coy mau coy kan cuang coy ni, tiang nan pagkaci kan ban coy ni. Kalau tu nak cuan kan naik cak kan ring toa, report, turnamen report kan naik satu nana, coaching staff te ring champion, tu nak hun kan pe. Kan loading mayanga ama sapering MLA Cup Satva Viava season ending tournament 2025 khel thei tur hian tui vai zone hunga som le pahni te in elna tui vai zone volleyball a khan finalist te min som ve a chuta chuan dai do le khuen kan final a dai do kan champion a chumi kal zela chuan finalist te team som tura team riat kan kal the zone li atangin chuan ke mani zone champion John finalist te pa ka ke fang atangin direct club dudu player an lo som the ang chi kha ke fang le sai tual FMB ten an lo nei poka ti chuan kan va in team som team riat kan ni mi pa hi team som an ni thunga chu a champion tu chu ni mai la tui vai zone ai oin hei kan han fe chua ka Voinia kan champion theina hi khothum kholi bel kan kan rual na thora ani dai do tan mai ni lo zone